ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯔꯤ-ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ 12ꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯂꯦ꯫ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯗꯅꯕ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄꯤ.ꯑꯦꯁꯇ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯪ-ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯦꯟꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯅꯕ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯩ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ? ꯀꯃꯩꯈꯥ ꯄꯦꯝꯗꯣꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯀꯣꯂꯥ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 69ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀꯛꯊꯠꯂꯛꯄꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯃꯥ-ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯤ-ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯛꯁ-ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯍꯟꯕꯤꯗꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯃꯥꯏꯆꯥ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯔꯤ-ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤ-ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯄꯤ.ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ.ꯗꯤ, ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯏ.ꯗꯤ, ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ, ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯇ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ, ꯊꯕꯛ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯄ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯊꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ, ꯑꯔꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯕꯛ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫
बोसेम नलौबा क्लास 10 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्वेश्चन लीक ओइबगी वाथोक थिजिनबा लोइजुंगे द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेम नलौबा क्लास 12 की फिजिक्स सब्जेक्ट की क्वेश्चन लीक ओइरकपगी वाथोक अमुक लाख्रे वाथोक असिबु थिजिनबिननबा कोसेम की माइकेदगी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन दा वकटख्रे थौदो असिगा मरी लेनना बाबूपरादा लेबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की चेयरमैन ऑफिस दा पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा ओइनाम जोइना हाई हौजिक चथरिबा क्लास 12 के एग्जाम असी माइ पांगना पांगथोकनबा हाइदुना कोसेम की स्टाफ खुदिंगमंगना तुमदा चादना होनादुना लाखिबा असिबु अरेमबदा ताहले मिनिट 35 रोम तमक ngarakलबा मतमदा क्वेश्चन पेपर अदु WhatsApp की ग्रुप कयादा वायरल चलखिबा सिमक यामना नुंगाइतबा फावे थौदो असिमा खुनाई अमबु मांगहनगे खनबा वखलोन चेनबा मियोइसिंगना सथरकपनि हाइना लवे एग्जाम की लुरबा मतम असिदा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की स्टाफ सिंह ओजा सिंह अमदी महिरोय खुदिंगमक्ता पेंदबा अमा फावलिबा सिगुंबा थौदोक असिदा चेनबा सिंह फाबिननबा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट केस थांगतख्रे अथुबा मतमदा चेनबा मियोइसिंग फागतकनि हाइबगी थाजब लई मखोइसिंग असि अथुबदा फागलगा मरालगी मतुंग इना चपचाब चेरा फंगननबसु कोसेमगी माइकीदगी अंगंबा थाक्ता होनगनि हाइखि मिफम असिदा पाउमिसिंग हंगखिबा वाहंगी पाखुम पिरदुना महकना हाई कोसेमना एग्जाम तौबगी सेमखिबा रूल की मतुंग इना महिरोय खुदिंगमा एग्जाम हौद्रिगे मिनिट 45 वाटलिंगे सेंटर मनुंगदा लेननबा वाफम याउरी अमरोमदा क्वेश्चन पेपर असिबो पुलिस स्टेशन सिंगदगी पुंग 4 मखाइदा स्कूलदा यहनगदबनी हाइरी ngarang ayuk exam hogada minute 12 watlingai pung 4 minute 39 lom chatpada viral oirakpanina matam aduda mahiroi sing exam hall da ayamba leifam thoi thaudo asigi matang da kosem gi oina su inquiry committee ama semduna thijinabagi wafam su leire aduna kosem na semliba inquiry committee gi report ngaraba matung question asi leak oiba oitaba exam hanba handaba haibadu kumna khana khigani haina su mahangna makha takhi था कुनगनी थोरम इरांग नंगदुना लालबा मणिपुर इंडिया गवर्नमेंट महौसागी फिबम दा हंजिलकनबा लौखलकलिबा खोंथांग असिना मणिपुर इंगतप्पा फिबम अमा हंजिल हननबा होनरकनी हाबी थाजब लई हाइना थादौ स्टूडेंट्स एसोसिएशन जनरल हेडक्वार्टर की चेरोल अमदा फोंदोरकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम नलौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISLCE 2025 की फेब्रुआरी 15 थोखिबा सोशल साइंस की सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर लीक ओहन बने हाइबो अजानी जुडिशियल कस्टडी रिमांड लौथख्रे फागलब अजानी असि थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हाउखा ममांग लेकाइदगी समुद्रम मेगाचंद्र सही 93 अपोकपा एसि बोतोंबी अमसुंग हाउखा ममांग लेकाइदगी युमनाम रंजित सही 93 अपोकपा युमनाम सामोनी मियोनी असि बोसेम की कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन कंप्लेन अमा थांगलकपदगी मार्च अमदा मखोय अनिमक फागलखिबने मखोय अनिमक पुलिस कस्टडी रिमांड निमित निनी लौथरबा तुंगदा रांग इम्फाल ईस्ट की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ममांग पुथोखी ग्रांग कोर्ट पुथोखिबदुदा मखोयबु बेल दा थादोपिननबा एप्लीकेशन थारखी अदुबु कोर्टना बेल पीबगी अयाबदु पीखिदे मतुंग तारकपद कोर्टना मखोय अनिमक जुडिशियल कस्टडी रिमांड पीखिबनी हाइरे मार्च अनि की नुमिदांगदा लेनगा लोइना सुखिबा नोंगलै नुसना मांगा ताथोन ख्रबा मियामदा तंगाई फदबा पोलम सिंह फंगंदुना मतेंग पांगबिननबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट कैसा मेघचंद्रना गवर्नर अजय कुमार बलादा मेमोरेंडम पिसिंदुना तक्सिनख्रे ग्रांग गवर्नर द पिसिनखिबा मेमोरेंडम असिदा पल्लिबा वाफमदी हौखिबा मार्च अनि की नुमिदांगदा चुखिबा लेन यावबा कनबा नोंगलै नुसित अदुना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट थौबाल डिस्ट्रिक्ट काक्चिंग डिस्ट्रिक्ट अमसुंग नोने डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम क्यादा अमांगता थोनखी लेन यावना सिटकिबा कनबा नोंगलै नुसित अदुना युमकै कम्युनिटी हॉल सिंग महै मरोंग पावर लाइन क्या अमांगता थोहनबत नतना उपाल क्यासु मरु फुक्तखिबगा लोइनना अकुटपा मफम क्या इसिंगना थुमजिनखि हाइना पल्ले हौजिक पांगथोलिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेमना लौबा क्लास 12 एग्जाम की मनुंगजना ग्रांग फिजिक्स थोकपा नुमि अस्ते एग्जाम होगदबा मिनिट कुलोम वाटलिंगैदा सोशल मीडिया कयागी खुथांगदा क्वेश्चन पेपर लीक ओइरकपा लाइबक थीबनी असुमना क्लास 10 अमदि 12 के एग्जाम सिंगना ngahak leitana क्वेश्चन लीक ओइबासी सतनबी अमा ओइरकले मसिदा सेनरी बसिंग चपचाब सेराक पिदुना यादे हाइबा खंगहलौतगदी तुंगदा अमांगबा कया लाकनी हाइना सुकना फोंदोरकले
अमरोमद ओजाना मसागी इंटीग्रिटी मंगलकपा महिरोई सिंगसु एग्जाम करीनो खंगलक्त्रबा ममा मपा ओइबसिंगनसु मसासिंग अफबा लंबिदा पुबगी महुत्ता अरान अहुई तौबदा हेना थवाई याउसलकपा कयासना मरम ओइरगा क्वेश्चन लीक ओइरकपगी अचौबा मरमनी फिबम असिना लमदम असिदा लेरिबा महै मसिंग तंबगी कांगलोन असि थुपसिनखिबना चुमलगद्रा हाइबगी वाखलोन लाक्ले हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ मणिपुर देसाम की सेक्रेटरी जनरल एन थोइथोइबना फोंदोक्रे कोसेमना लौबा क्लास 12 की एग्जाम दा ngrang थोकपा फिजिक्स सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर WhatsApp ता वायरल ओइरखिबगी मतंग दा क्वाकैथेल दा लेबा महिरोइ लुप असिगी मयाइ लोइसंग दा पांगथोखिबा पाउगी मिफमदा एन थोइथोइबना हाई नहान ता क्लास 10 एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लीक ओइहनबदा जेनबा स्कूल फाउंडर याउना मियोइ अनि फारगा पुलिस कस्टडीदा लेरिङै चेरकता नोंग हेक nganbaga क्लास 12 की क्वेश्चन पेपर अमुक वायरल ओइरकपासी ख्वारिगी लाइबक थीबनी मसी कनागुम्बा खरन तौगे याउना तौबा थवोंग ओइगनी अयु पुंग 10 दा थागदबा एग्जाम की क्वेश्चन पेपर पुंग 8:39 दा क्लास 12 कोसेम लिसिंग अनि कुनमंगा हाइना मिंथोनबा WhatsApp ग्रुप सिंगदा वायरल ओइरखिबनी हाइबा ग्रुप असिदा थारक लिबा क्वेश्चन पेपर असिसु फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स हाइना थारगा थारकली मसिना ताकपदि हाइबा क्वेश्चन पेपर सिंग असि ग्रुप कयादा शेयर तौरे हाइबदु ताकपनि हाइखि असिगुमा थौदो असिदा सेनरिबा ओजा सिंग असि मचागी ओजा अमा ओइबगी इंटीग्रिटी लेतबा ओजा ओइगनी अदुगा महिरोइ सिंगनसु सही चुप्पा तमलकलिबा महे अदु कयामु यामना खंगलबगे हाइबा येंगनबा पांगथोकपा एग्जाम नि हाइना खनबा ngamdaba ममा मपा ओइबा सिंगनसु मचा सिंगबु अरानबा लंबिदा पुसिंदुना एग्जाम पास तौरगा लोइरे हाइना हाइबा वाखलोंदा लेरिबासिना पावसी मखाताना तामिनसे लमदम असिदा लेरिबा महै तंबगी कांगलोन असि लेहंदबना फरद्रा हाइबा वाखलोन फाउरगले मरम असना असिगुम थौदो असिदा चेनबा खुदिंगमक लोगी मतुंग इना चपचाबा एक्शन लौखतकदबनी हंदक थोगलिबा थौदो असि मतुंग तारकपदा अमुहना थोगलक्तना बा मवोंगदा अकन मचेराक पिबियो हाइना चीफ सेक्रेटरी अमदि एजुकेशन गा मरी लेनेबा डिपार्टमेंट सिंगी पुंगनिंग सिक्सनखि सिंगननिंगाई ओइबा मौंगदा लेखिद्रबा इरोइ सेंबा मनिंग लेकाइदगी थोक्सोम रोबेनगी मिसिगी असेंबा लंगला लंगजिन पुथोउ हाइना ngarang joint action committee against the unnatural death of थोक्सोम रोबेल सिंग सेमदुना लेकाइ अदुकी मेरा पाइबी सिंग लोइनना खोंजंग सांसिनख्रे JCSC की कन्वेनर इरोम फुलेंद्रोना हाई था असिगी हौकिबा तांग अमगी नुमिदांगदा लंबोई खोंगनांगखोंग लेन नंबर 11 दा सिंगननिंगाई ओइबा मौंगदा थोक्सोम रोबेन सही कुछ निफुगनिपान गाड़ी मनुंगदा मई साकपदा लेखिदबनी थोक्सोम रोबेन PHED इम्फाल वेस्टदा केशियर ओइना थबक तौबनी महाकी लोइनबी अमदी मचानुपी अमगा लेहौरी महाकी मिसी असि सिंगननिंगाई ओइबा मरमना मरी लेनबा सिंगना महाकी मिसी असिगी मतांगदा असेंबा लंगला लंगजिन पुथोक्तुना असेंबा वायल फंगनबियु हाइखे थोक्सोम रोबेन की मिसी असिगी मतांगदा महाकी लोइनबी थोक्सोम इबे हाइबिना हाइ नुमित अदुदा फंक्शन अमा लई हाइना युमदगी थोखिबनी अदुगा गाड़ी मनुंगदा मई चाक्तुना सिरे हारिबासी यानिंगदे गाड़ी अदु मई चालगा करिगी महाना गाड़ी अदुदगी थोलकनबा होनद्रिबनो महाकी मपुरोइबगी मिसी असिगी मतांगदा थिदोकपिदुना सेंगबा खंगनबियु हाइखे मणिपुर की इरांग असि प्राइम मिनिस्टर ना मियामगा वारी सानदना अमदि मियामगी अपांबा खंगदना कैदौनुंगदा वारोइसिन पुरकपा ओइथोकलोइ हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की हानेगी प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन फोंदोरकले कैसामथोंग एलांगबम लेकाई नमुन मपान की ओपन जिम अमा संगादुना मियामदा खुसिनकिबा थौरम अमगा मरी लेनना एलांगबम जॉनसन हाई हौजिकी मतमदा अहल अंगांग थीदना मिपुंग खुदिमंगना साजेल तौबगी चांग हंथरकपा सिना अना अयेक थोपी चांग वांखलकले मरमदुना मियामना नोमगी ओइना साजेल खजिक्तंग ओइरबसु तौबा याननबगी वाखलोंदा ओपन जिम असि हांगदोकपनी जिम असिदा मखाताना अवाटपा इक्विपमेंट सिंग हापचिंदुना हेना साउथोकनबा पांदमसु थमली लोइनना मियामनासु ओपन जिम असि इसा इसागिनि खंदुना सेक्सिना सानाबियु हाइखि अमरमदा लमदम असिदा थोलिबे इरांग असिगी मतांगदा पल्लदुना महांगना हाई मणिपुरदा हौजि इंडियाना पाइखलगलिबा खोंथांग असिदा लमदम असिगी चही लिसिंग अनि हेनबगी लेरिबा पुवारिसी मसक खंगना
amadi masibu ngakna waroisin puraktrabadi hena satiba pibam amada lakani khali adungai British India gi manungda chatlamdaba Manipur ga British India gi manungda leiramba Lusai Hillskip political history ga Manipur gi puwari ga hiram amatada mari leinafam thokte haina mahangna thamki Sahi ani faraglaba lan asi khudakte India government PR thamjilaga waroisin purakpa yaroi India lenga ki waroisin purakpa gi mawong asidi drama gi mawong ni hana thawai middle women wing gi convener paunam sanahan bina phongdoraghi Malim gi mafam kya da pangthokna bagum ngarang Peoples for Animals Manipur amadi Manipur Forest Department ani National Wildlife Day pangthokre Manaba thakta hingnabagi damak nupi singna masagi hak khangba changi khunai asigi maroiba thodang loduna laklibi nupi singbu thauna hapa haibasi yamna maru oi haina Manipur State Commission for Women MSCW gi chairperson Thomlif Tiningpham Monsangna phongtokre Mama mapa singna macha singbo chumba maikai dalam jinglaba khaktada note tawbi sang soidana hantarakani Oza singna su mahiroi khunai gi damak thamoi singna thabak tawraba khaktada mapung phana exam pangthokpa ngamgani haina All Manipur Students Guardians Organization gi General Secretary Sumati Sograkpamna phongdokre Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL gi officer amadi staff singna ngarang tongan ba mafamda red chathabda mai lana siznaramba consumer kunga manga fagalai hairi Makha tarakpada mapangoiba pausing taminasi Thailand da sahi taragi mamangdagi phajinduna thamlamba Uyghur Muslim paksana tanthorakre Thailand dagi sainagi Uyghur Muslim haiba furuki miyosing tanthorakli basi makhoina maram oiraga Thailand da thoaningda bathodok wathok lepalaitana thoklakpadagi khongthang asi laukhalakpani hairi kumja lising ani tara taruki March thada Afghanistan amadi Pakistan gi border area Baluchistan dagi faduna Pakistan gi jail da sahi mapan henbadagi leirakliba India macha Navy gi hanagi officer Kulbhusan karamba matamda thadorakani haiba chapchana khangba ngamdana leiri haina report amada phongdorakli Baluchistan gi khulai paiba lalhauba manga Ponsinuna mifam pangthoklaba matungda puna Pakistan da landaragani lauthorakpadagi leiba asigi Prime Minister Sharif Shehbaz amadi China ki President Xi Jinping humang kangkre haina report amada phongdokre Hezbollah gi hanagi lusingba Israel na hat khaba Hassan Nasrallah Israel na pager attack paksana sathaduna Hezbollah gi militant kya hat kibaga loinana chauna so apan yahon kiba adu uraga ningba kaina kap ki haina mahaki machanupa Jawatna interview amada phongtokre Saina amadi India ga lonariba border Galwan hariba mafam asida lising ani kungi matamda border ngakliba leibak ani asigi marakta chauna unkhatnarakpadagi India gi lanmi singna phu kiba China gi PLA army ki commander Q Phabau China government ikai khumna duna award pikre North Atlantic Treaty Organization NATO gi chief Mark Rutte na Ukraine gi president Vladimir Zelensky da America gi president Donald Trump ka afaba mari thamnaba honagadabani haina section WAPHAM phongtokre hairi America gi president Donald Trump ka White House da chaunu unkhatna khraba matungda London da conference ama yaraba matungda Ukraine gi president Vladimir Zelensky na America da Ukraine da phangba atangba makhal gi mineral pibada yare tawbada Russia da Ukraine gi lamachet ama phawa piroi haina Zelensky na phongtokre achoba yekna balaiba ama oriba America gi chahi 35 rom suraba M60 tank anoba maung da semga sagatuna matik mayai leiba tank amada onthokuna Iran na puthorakpada America yauna malem gi leibak singna angakpa poknakre hairi India gi marup ama oriba Mistral leibak ta China gi matik mayai leiraba lan gi khulai fighter jet
J10 yongani haina tawramba du China yolaroi haina phongdorakre hairi privacy ngaktuna thamde haibigi maralda Britain gi lengak na miyamna yamna pamna siznariba social media gi platform ama oriba TikTok Britain government na athingba thamsinkhre Bangladesh ke hanagi Prime Minister Khalida Zia gi mathakta corruption ga mari leinana chahi kya gi mamangdagi chatharakpa case loisiladuna Bangladesh ki court amana mahakpo ngakpikhre hairi America gi mateng yaudana Europe ki leibak sing Russia ga lanthengnaba ngamgadoribra haibagi wahang laklei Russia President Vladimir Putin gi wangang na bagi mahutta America da hojik mito mirancha singi leiriba choba issue asi hana ko hanana bohana si haina America gi President Donald Trump na phongdokre hairi Nuclear gi lan tholaklabadi chenduna hingauba yagataba malem gi leibak sing maming lauthorakre haina report amada phongdorakli malem gi leibak sing marakta chobulanjau kya thoklingai cherak asida leibak kya na nuclear gi Kulai nomi masing hengat na bohonarak pasina mara moiraga nomana traga nomadi soitana malemda nuclear ge lan tholok pahibasi soidrabani adubo experts sing na phongdorok pagi matung ina karigumba malemda nuclear ge lan tholok labadi malem leba kharda senduna lehorabadi thawai kalhoba ngamgani haina phongdokli Wales Arctic Antarctica Island sing Switzerland, Singapore, Chile, Uruguay amadi Argentina gi mafam kharada nuclear gi saitheng phangba ngamloi hairi Ukraine ge wabada mateng pangboina sel gi mateng pangboina Ukraine gi damak $1 billion ani rom gi oigadoba air defense missile sing lainana ba honakre America gi Vice President J.D. Vance leibasi gi miyam na ihau horaktuna mahaki mayukta kholau kaya lauduna Protect sa tharakpadagi luatuna laikhra haina report amada phongdorakli America na occupied toramba Afghanistan gi Bagram Air Base Sainana amuk lausin bangam khre haina report amada phongdorakli Defense Minister Rajnath Singh na ningthokaba numita New Delhi da Armed Forces Flag Day Corporate Social Responsibility AFF DCSR conclave ta wangang bada masi citizen khudingmaki nation duty aduni hairaduna lanmi sing amasung makhoi imung manung singi welfare da Thawai haksang yauna angamba katnaba miyamda pil tawkhre World Wildlife Day thoram numita Prime Minister Narendra Modi na leiba asigi ina khulaba biodiversity ngaknaba masung yoktuna thamnaba central government ki fireb adu amuhana chesilhankhre Arjikar rape murder case ta criminal Conspiracy amasung destruction of evidence ki matangda CBI na thizilliba aduga mari lenana agency asina ningthokaba amasung lebapok panumita machin hangnabagi damak Kolkata policeman taraga mathoi samon tawkhre hairi thangs numita suitcase amagi manungda mahaki haksang phangkiba Congress worker Himani Yarwal hatpagi marida nupa ama phakre haina Police na phongdorakre likhun sing adugi matungina nupa adudagi mahaki mobile phone recover tawki hairi party gi masagi oiba vision da party gi asset pa fireb adu chesil haladuna Jammu and Kashmir chief Omar Abdullah na BJP gi alliance amagi damak haujik thorang amata leite haina phongdokre Telangana da Ternal Ninkai Kiba aduda Tholok Pangamdana Manung da Leho Kiba Mioy Singadu Tina Basathakiba Radar Survey Amana Subnagi
mentalsing khaktamak detect tawba ngamkhibagi matung rescue team singna scientist singna mi leramba yaba oiramba yai haina takpa mafam singda inspect tawri haina ningthokaba numita official singna phongdorage maming salaba urologist George P. Abraham Nemdubasirida leiba mahaki farmhouse manungda sina fangle haina police na ningthokaba numita phongdorakre Center gi delimitation plan sing da tongan bangakpa michai amada Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin na nauna luhonglaba matai manaw sing da delimitation gi exercise paikhalakpa matamda khudong sataba ama state asina kapigini khudong saba ma state asina phanghawnana ba khudakta family thorang taunana ba appeal tokre Central government employee lak yankhairom gi salary sing amasung pensioner lak humpu manga gi allowance sing revise taunana ba nipan suba Central Pay Commission CPC lingkhatpa hokiba thada Prime Minister Narendra Modi na lusingba Union Cabinet na ayaba pikhrabasu madugi chairman amasung member ani ado government na hojik phawba haptana leiri hairi Public Health Infra gi matangda Controller and Auditor General CAG report amagi khanarakpada Delhi Assembly gi manungda lengak pariba BJP ga opposition Aam Aadmi Party AAP gi legislature singa akanba wahai gi lan sokna kre nakal ani gi marakta ungkhana badu wangkhalakki bade speaker Bijender Gupta na AAP MLA anin jabo parliamentary oidaba londa sizinabagi damak puthokinanaba Marcel Singda poktak piki haina su phongdorakle haujing makha tarakpada sanabgi pau taminase Indian wicketkeeper batter Rishabh Pant po Lawyers World Comeback of the Year award lising ani kungamari gi nominate tokre Rishabh Pant ga loinana topa global sporting legend gymnast Rebecca Andrade swimmer Erin Timtus ski racer Lara Guts Beharimi swimmer Caleb Dressel amadi MotoGP star Mark Marquesu lemzaningai oiraba award asige nominate tawbada yauri Kolkata Knight Riders na lakadoriba Indian Premier League kidamak Ajinkya Rahane bo captain oina appoint tawkhibaga loinana Venkatesh Nair na vice captain oina thaudang lauragani Indian Super League ki manung sanangrang Chennai gi Jawaharlal Nehru Stadium da sanaki bada visitor North East United na yumbu Chennai FC bo Pansil ahum sunoda mighty ba pikre W Prahada amasung W Ramananda Elite Tournament lisingani kunmari kunmangai ngarang sanaki ba mesing da draw khamnam bazar amasung model singa makha mai pakre Manipur State League lisingani kunmari kunmangai ngara artificial turf ground lamlong thongkhong da sanaki bada upa kiamgai amasung nako nambun mapan mai pakre sagol mang ground da sanaki bedana YPSU lalambung amasung USA Kurai full point phangkre All Jiribam Sports Association AJSA na Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabung da taram mapan suba thoksom radhamani ningsing senior football tournament lising ani kunmanga haukre hai Manipur Cricket Association na Sinduna sa thariba mari suba MNCA Chennai Women's One Day Trophy gi ngarang SEDO C ground Kong Badovi lampak da sanaki bada PTCC pasoi na sero thamai banbu laksana wicket mapanda mighty papikre Amadi South East Youth Organization CO Singzamai Kutrikai na Sinduna CO Extra Hockey Stadium akam pata sa thariba han state 11 thongam iboyaima ningsing Masters amasung Under 14 Boys and Girls Hockey Tournament ki ngarang sanaki bab mesingda Hockey Union Laiyang Bamlaikai mai pakibaga loinana TSSA Thawal amasung CO akam pat draw ikre Wisilak pada maroiba pawa mohana
थबक्तगी पोथारबा ऑफिशियल्सिंग री-एंगेज तौहंदनबा गवर्नर दे तक्सिनख्रे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अमा मुथोहंदनबा होनबियु हाइनो ओजोइना फोंदोरकले क्लास 10 की क्वेश्चन लीक ओइबगी वाथोक लोइजिङै 12 की सु लागले थिगत पिननबा साइबर क्राइम पीएस द वाकतख्रे हाइना बोसेमना फोंदोखख्रे क्वेश्चन लीक ओइबदे सेनाबो जानी जेल द थाजिनख्रे हाइरि लेना मा ताथोनख्रबा सिंदा मतेंग पांगबिननबा गवर्नर दा तक्सिनख्रे हाइरि चनबी अमगुम चथरकपा लाइबक थीबनी हाइना सुकना फोंदोरकले अमदी ओजादा इंटीग्रिटी वालकपा ममा पासिंग मचा सिंबो लाना लमजिंगबदगी क्वेश्चन लीक ओरकपनी हाइना देसामना फोंदोरकले पिजरिबा पाउसिंग असिग लोइना हौजिकी दिनुटीगी फोंलिबा पाउसे सिंदगी लौथोकसबा मरोइबा पाउसिंग मियामना पिजबा लोइसिनजरी मखा तारकपदा मतमतंगी वाफम अमदी राशिफलगी थरोम निर्मला थांजनपगी तामिनसी पुनमकपु हौजिकी पुष्परानी लाइसोमना मुखाना खुरुमजरी ताबिरिबा मदी मियेंग ताबिरिबा सिंबो अमुका हना निर्मला थांजमना तराम नोकचरी कोकनोना खुरुमजरी पुदुना लाक्चरीबा सि मतम मतमगी वाफम अमदी राशिफल नसिगी मतम मतमगी वाफमदा ngamkhai sambal khabagi thawrang
Home Minister gi wafam thabak oina onthau India amasung Myanmar ngamkhai paring asi mapung oina awang nongpoki state sing Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur amasung Nagaland state singa tainana leiribani. India Myanmar ngamkhai paring gi asang ba asi chaurakna kilometer lising amaga chatruka nifuga humdoi romni. Masigi manungda Arunachal Pradesh amasung Myanmar gi ngamkhai gi asang mana kilometer 150 kun. Mizoram amasung Myanmar gi ngamkhai paring gi asang mana kilometer 110. Manipur amasung Myanmar gi ngamkhai gi paring gi asang mana kilometer 309 amasung Nagaland amasung Myanmar ngamkhai paring gi asang mana kilometer 215 oiri. Hairiba India amasung Myanmar ngamkhai paring gi sambal khabagi thabak asi kumjale singani 15 gi mamangdagi paikhatpa hauduna lakhrabane. Matam aduda Manipur ga Myanmar ga tainaba ngamkhai paring gi more dagi hauraga kilometer 10 rom sambal khabagi thabak paikhatpa hauraba matungda lamgi ngamkhai gi lamkhai gi chayetnaba wafam lakbadagi makha chathabak ngamdana lakhibani. Adubu tangka kharada hairiba ngamkhai sambal khabagi thabak asi chathaduna lakhre madugi matung tarakpada Manipurda haukiba kumjal lisingani kunga homdoigi me ahomdagi hauraga irang asi haurakhraba matungda center da lengak pairiba BJP gi lengak na ngamkhai sambal khabagi wafam asi amuk puthorakhe. Hairiba ngamkhai sambal khabagi thabak asi makha chathanaba khongthang lokhatpaga loinana Union Home Minister gi maikaidagi su hanna sambal khaba haukraba kilometer 10 asigi mathakta ahenba kilometer 10 makha tana sambal khanabagi ayaba pikhre. Masiga loinana Arunachal Pradesh ta kilometer amakhak pilot project oina sambal khananabagi thaurang paikhatlakhe. Hairiba Manipur amasung Arunachal Pradesh ta kilometer amada paikhatkadawriba pilot project asi mapung oina hybrid surveillance system haptuna mitop sing lanthok lansin tauba yengsinbagi thabak paikhatkadawribani. India amasung Myanmar ngamkhai paringda ngamkhai sambal khabagi thabak paikhatkadawriba asigidamak India lengakna kumjal lising ani kunga marigi September thada lupa crore lising kuntraga mathoi sanction tawkhiba laikhre. Marak asida Nagaland, Manipur amasung Mizoram gi tongan balup singna ngamkhai sambal khabagi thabak chathaba yaroi haina ayat apan pirakhiba laikhre. Garigumba ngamkhai sambal khabagi thabak sing asi chathaba tarabadi hana leijariba furup sing asi nungsinabagi mari adu khaidokna khragani haibagi wafamda nakal kayadagi ngamkhai sambal khabagi mayokta wafam kaya phongdoknarakli. Mizoram gi oina di state adugi lengak yauna India lengak na lokhalakliba khongthang asigi mayokta phongna firep lorak pafawba laikhre. Hauzik Manipur da chathariba ngamkhai sambal khabagi thabak asisu furup kharadagi yaningdaba phongdoktana lakhe. Asigumba tanfam asida center na firep lauduna ngamkhai sambal kharaba matungda akaknaba mafam kharadagi Myanmar romdagi miyoising India da changthok changsin tauba yabagi ayaba yauragadi janghannanaba firep laukhre. Hairiba chathok sasin tauba yahangadaba mafam asibuna Assam Rifles na yengsinanaba sinakhiba laikhre. Hairiba thabak sing asi henna khumang chausinanaba jangsinanabagi Union Home Minister Amit Shahana handakta Manipur gi matangda pangthokhiba security review meeting da state ki mari lainaba singda pautak pirakhiba laikhre. Adubu luriba wafamde ngamkhai sambal khabagi thabak paikhatliba asi mapung oina lok kaina mitop sing changsilakpa thingba lona yadaba mawongda khusuklai sing lalonba oina amasung meyai kaba drug sing puthok pusin tawba thingnabagi damaktani. Hauzik Myanmar da thokliba irang asina maram oiraga leibak adugi miyoi kya Mizoram da ngamkhai lansil laknanaba India romda changsilakpagi wafam leiri. Makhoi sing adu Manipur gi Churachandpur romda laklaga state asida lesilambagi wafam su thengnakre. Matang asida panjaningbati Union Home Minister na piriba akanba yathang asibu center gi mari lainaba official singna laudna athoba matamda thabak ta onthokpa ngamlabadi mitop changsilakpagi wathok asi watemba ngamgani haina haijaninge masini pujarakliba matam gi wafam makha tarakbada RASHI PHAL amuk mayam puna taminase. Ahanbada ngasi RASHI PHAL gi mesh rasi
ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯒꯠꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯐꯒꯠꯄ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯒꯠꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯁꯥꯎꯗꯕ ꯇꯞꯊꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯌꯦꯡꯊꯤꯒꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯜꯂꯤ ꯀꯔꯀꯠ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯝꯂꯒꯅꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯂꯝ ꯆꯠꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯁꯤꯡꯍ ꯔꯥꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯪꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯟꯈꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯑꯥꯔꯊ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯀꯟꯌꯥ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯔꯒꯅꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯇꯨꯂꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯇꯞꯊꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯂꯝ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯗꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯁꯤꯛ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯙꯔꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯜꯂꯤ ꯙꯅꯨ ꯔꯥꯁꯤ ꯁꯦල් ꯐꯪꯕ ꯆꯠꯄ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯋꯥ ꯃꯤꯁꯥ ताबा यंगसिनबा हेंगतपा नुमितनी वा nganguda चेक्सिनद्रबदि अरानबा ताबा इकायबा नंगबा पीरी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना मुक्नगनी महैरोइसिंगी ओइना होटनानिंगदे मकर राशि चौखटपा फगटपा पांगथोकनिंगबा पांगथोकपा मरुपतगी मतेंग फंगबा लमतु चटपा कानगनी अचौबसिंगना नुंसिबिरगनी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना नुंसिनगनी महैरोइसिंग ओइना लौसिंग हेंगतलगनी कुंभ राशिदा साउदबा तपथबा इंगना चिकना होनजबता नतना अफबा फल फंगलगनी अचौबसिंगना नुंसिबिरगनी अराप चटपा मी लोइनाबा हैसिंगनी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना लौ तौनगनी महैरोइसिंगी ओइना बुद्धि चौखटलगनी अरोइबदा मिनरासि खुदोंग चाव थेंगनबा पांगथोकपदा लुना थोकपा पांगथोकपा अगी मी मसिंग हेंगतपा अनौबा पोट लैबा याबा इमुंगदा शांति लैबा नुमितनी पाखंग लैसाबिसिंगी ओइना वखल मानगनी महैरोइसिंगी ओइना होटनानिंगनी मसिनी पुजरकलिबा ngasiगी matam matamgi wafam rasifal nungtigi fongliba pauche singdagi lawthokjaba maru oiba pau tabiriba amadi midyang tabiriba singbu nemla thangjamna amuka hanna khurumjari Hangdokchare Ningthem Eye Care and Optical Computerized Eye Testing Mafamna Arongthong Opposite Oil Pump near District Hospital Thawal Ningthem Eye Care and Optical Asi Saisakpi Chanchangi Thongan gi hekmachi